tangan. Jangan lah haide bapegah double kabin ukalon barosa ka becak yah wabidin. Gak tak lupa kapagak draw aku kahanyut idangan rebak je ke jangan lah haide bapegah double kabin ukalon barosa ka becak yah wabidin. Hai adik double kabin tajamu in hai adik duduk upiang gading. Sorry buh hai adik hangku double kabin munyo model gada mangan ku mita lain. Hai kapreh nang dak beuh wak pasal bahan bakar ni le mahan hantu ni gading. Double kabin